kunda ubuzima Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Bakunzi bakunda ubuzima Health Care, turabashuruje kandi tubifuriza umwaka mushya wa 2023 dutangiranye ingamba nshya kandi tubagezaho inama nziza ku buzima, aho tugomba kwirinda indwara kandi turinda ubuzima bwacu dukoresheje inyunganiramirire, product naturels zikozwe mu bimera zirinda kandi zikanavura. Kandi tunongera no kubashimira ukuntu mwabanye natwe 2022 aho mwaza gushaka serivisi mu kigo Kunda Ubuzima Health Care, byaratunyuze. Turabashimiye, Imana igikomeza kubaha umugisha kandi ibahe impagarike n'ubugingo mwivuza mukoresheje imiti ikomoka ku bimera irinda ikanavura kandi itagira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu, nta effet secondaire igira, ahubwo yo isana selile z'umubiri ndetse by'umwihariko igakora selile zashaje mu mubiri ugakora neza, bityo umuntu akagira amagara mazima ndetse akagira impagarike n'ubugingo. Rero aka kanya tugiye kubaganirira ku kibazo kigendanye n'imigendekere mibi mu gutera akabariro. Imigendekere mibi mu gutera akabariro ni igihe umugabo aba afite umugore babana mu rugo, noneho umugabo akaza kugira imbaraga nke mu gikorwa cyo gutera akabariro. Ibyo bigatuma umugabo ashobora guca umugore inyuma cyangwa se umugore agaca umugabo inyuma. Iyo ni imigendekere mibi mu gutera akabariro, kandi akenshi na kenshi imigendekere mibi yo gutera akabariro ku bagabo n'abagore biri gusenya ingo cyane muri iyi minsi. Nka 95% ingo ziri gusenyuka bitewe n'imigendekere mibi mu gutera akabariro ku bagabo n'abagore. Muri Kunda Ubuzima Health Care rero dushinzwe gutanga inama nziza ku buzima bw'imyororokere ku bagabo n'abagore, kugira ngo abagabo babone ukuntu bubaka ingo zabo nta mbogamizi zibayeho, kuko akenshi na kenshi ushobora kugira imigendekere mibi mu gutera akabariro biturutse ku mirongo z'intungamubiri zitandukanye cyangwa se vitamine zitandukanye cyangwa se imbaraga, turuka kuri stress cyangwa se warikinishije cyangwa se nanone waragize indwara ziri chronique. Icyo gihe nabwo ushobora kugira ikibazo cy'imigendekere mibi mu mabanga y'abashakanye, ibyo bigatuma amata atanyobwa neza nk'uko bigomba. Aka kanya rero tugiye kubaganira ku nyunganiramirire yitwa Vigipower. Vigipower ni umuti mwiza cyane ukomoka ku ijambo vigere cyangwa se vivre, bivuze ngo mu buzima, irakiza, iravura, ni nziza cyane, ikozwe mu bimera nko mu byatsi nk'umwiha, ibyatsi nka pinedyumu, ibyatsi nka ginseng zivanze muri Vigipower. Ikindi Vigipower ikoze mu byatsi cyitwa nka radisi, ni ibyatsi bikomoka mu Bushinwa, ntabwo yo mu Rwanda, ntabwo biboneka mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, ahubwo iyi Vigipower ikomoka mu byatsi bikomoka mu Bushinwa, mbese mu misozi itandukanye mu Bushinwa. Rero iyi Vigipower yo yagenewe gukoreshwa n'abagabo bagira ikibazo cy'imigendekere mibi mu gutera akabariro. Nabajije kubabwira ko imigendekere mibi mu gutera akabariro ari igihe umugabo agira ikibazo cyo gutera akabariro ntarangirize igihe ndetse ntagire n'ubushake, by'umwihariko ku batabishaka n'igihe abikoreye agakora ibyo bita kubipa bireze muri iyi minsi. Rero iyi Vigipower ikuraho kubipa, ikongera imigendekere myiza mu gutera akabariro ku buryo ushobora kuva ku masegonda 35 kugeza ku minota 35, yewe ni turu ya kabiri cyangwa se inshuro ya kabiri nayo ikaza yihuse, ku buryo wumva wishimye ukagera ku orgasme, ku byishimo bya nyuma kubera ko wakoresheje iyi Vigipower. Kandi ikiza cy'iyi Vigipower ntabwo ari produit chimique, ni produit organique nk'uko natangiye mbivuga. Ni umuti ukozwe mu bimera 100%, ukozwe mu cyatsi nka epimedium, icyatsi nk'umwiha, icyatsi nka radisi, byatsi bitandukanye bishinzwe gukura selile morte mu mubiri bigasana izindi selile nshya ku bigendanye n'imyororokere. Vigipower ifasha kuri prostate, ifasha prostate gukora neza kuko yongera imisimburo ya testosterone ariyo igira uruhare mu ikorwa rya prosexuel, kandi by'umwihariko Vigipower yongera intangangabo ndetse n'amasohoro
Vigipower ifasha neurotransmitter gutanga amakuru kuri glande prostate. Vigipower by'umwihariko irinda kanseri ya prostate. Vigipower yongera desire sexuelle, navuga ibyishimo kubashakanye. Vigipower ni nziza kuko ituma habaho motility ya sperm, intanga zikagendera ku muvuduko uhagije kandi zibangamire umuntu igikorwa cyo gutera akabariro. Vigipower ni nziza, umuntu ikoresheje agubwa neza, agira ibyishimo kandi akagira impagarike n'ubugingo. Umumaro wa mbere wa Vigipower, yongera imisemburo ya testosterone. Imisemburo ifasha umuntu gutera akabariro. Umumaro wa kabiri, Vigipower ituma habaho umwuka mwiza wa oxygen ugatembera umubiri wose, ku buryo mu maraso habamo oxygen, bityo bigatuma amaraso agera mu myanya y'ibanga, kuvuga imyanya ndangagitsina ahagije, igitsina kikabyimba kikaba kinini, kikagira umurego mwiza. Gatatu, Vigipower yongera intanga ngabo, bityo bigatuma intanga zitaba ibihuhwe kuko ziba zakomeye, by'umwihariko kandi zifite umuvuduko uhagije, harimo oxygen ihagije, harimo n'igipimo cy'ubushyuhe cyiza kugira ngo intanga zidapfa. Kandi Vigipower yongera amasohoro. Igihe amasohoro abaye make, nabyo bigira intandaro mu gihe ku bashakanye mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina. Gatanu, Vigipower yongera ubushake mu gutera akabariro, bigatuma umugabo yumva abishaka. Gatandatu, Vigipower ifasha impyiko gukora neza. Impyiko nazo zitari gukora neza biba intandaro mu migendekere mibi yo gukora imibonano mpuzabitsina. Karindwi, Vigipower ikora restauration mu mubiri, niba cyayoza mu maraso, yoza ubwonko, bigatuma stress ikurwaho, umugabo agakora raporo sexuelle neza. Umunani, Vigipower irinda kanseri ya prostate. Ni nziza cyane Vigipower kuko ikumira uburwayi bwa kanseri ya prostate cyangwa se no kuba prostate yabyimba. Icyenda, Vigipower izibura imitsi igeze amaraso mu gitsina, bigatuma amaraso ageramo ahagije ari menshi, igitsina kikabyimba, kikagira umurego mwiza uhagije. Icyenda, Vigipower by'umwihariko igira uburyo itunganya selile zigize ibihaha, kuko kenshi na kenshi Vigipower iyo umwuka mwiza wo oxygen utari kugera mu bihaha neza, nabyo biba intandaro mu migendekere mibi yo gukora raporo sexuelle, kandi imbaraga z'umugabo ziva ku bihaha no ku mpyiko. Rero Vigipower ni nziza cyane iyo uyikoresheje ugubwa neza, ukagira impagarike n'ubugingo kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Ndetse Vigipower by'umwihariko kubera ko ari nziza, irinda selile zigize prostate, bigatuma ndetse prostate ko turemangingo, kuko ituma prostate itabyimba, bigatuma prostate itaba inflammée cyangwa se ngo ibe allergie. Ni nziza cyane iyi Vigipower, iragufasha cyane. Kandi by'umwihariko ari ku mugabo agira ibyishimo, ndetse n'umugore agira ibyishimo uri gukorerwa icyo gikorwa cy'imibonano myiza mu gihe cyo gutera akabariro. Vigipower ikuraho stress, ikuraho amavunane y'umubiri, umunaniro ukabije wa hato na hato. Iyi Vigipower ibyo ngibyo ibikuraho, ikabyerumina kuko ni nziza irihagije. Rero nk'uko musanzwe mubizi, Care dukorera kandi dukora iminsi yose, amasaha yose turakora, uhereye ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu saa 2 z'ijoro, no ku cyumweru igihe duhaye rendezvous turaza tukagufasha. Twebwe dukora amasaha yose. Ikindi kiyongeyeho, dukora na delivery ku bantu bari Rubavu, bari mu majyaruguru, bari mu majyepfo, bari iburengerazuba, bari iburasirazuba, n'abari hanze muri Amerika, mu Faransa, mu Bwongereza, muri Espagne, mu Butaliyani, no muri South Africa, mu Burundi, muri Congo. Ku mpande y'isi zose dukora delivery, kandi iragikemura tukohereza ku iposita, kuko izi produits zacu ducuruza cyangwa se dukoresha turimo gufasha amagara y'ubuzima bwa muntu, zifite ubuziranenge mpuzamahanga n'ikigo FDA, Food and Drugs Administration, ikigo cy'Abanyamerika, ndetse n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice,
n'ikigo harare cy'abayisilamu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa nacyo kuko nacyo kigenzura ibiri harmful kandi by'umwihariko ni imiti myiza itagira ingaruka. Mukeneye kuduhamagara mwaduhamagara kuri 078 56 86 68 kabiri. Dongera nsubiremo iyi nimero ya telefone ni 078 56 86 68 kabiri. Iyi nimero iba kuri WhatsApp kandi irahamagarwa cyane. Ikindi cyongeyeho umuntu mushaka kudushakira nanone ni 0783 65 515 ariko cyane cyane mugahamagara iyo namba ibanza. Mwatwandikira kuri website yacu ni wa3kundubuzima.rw kandi kuri Facebook mukandikamo Kundubuzima Health Care. Kundubuzima Health Care, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu.